1000 hojas de hortalizas y setas a la parrilla con mayonesa de shiitake, filloa rellena de setas de temporada con queso y setas sobre jugo de tuétano. Esos serían los dos entrantes que tenemos. El primer plato en este caso sería una vieira gratinada en salsa de queso de cebreiro y setas. Y el segundo plato, escalopines de venado con salsa de frambuesa y compota de manzana. Y en este caso de postre tendríamos un flan casero de naranja y fruta de la pasión sobre bizcocho de hongos borrachos. Se se lles fai a boca auga só con escoitalo, imagínense velo, ulilo ou saborealo. Eso un dos menús que forman parte dos outonos gastronómicos que se presentaron esta mañá neste Pazo da Buzaca de Moraña. O delegado territorial da Xunta en Pontevedra, José Manuel Corestouris, percorreu durante esta mañá as instalacións deste Pazo morañés e coñeceu de preto a oferta que presenta este espazo para esta iniciativa. Hai que destacar que dos 26 que hai na provincia de Pontevedra, 10 se encontran entre a comarca de Caldas Sumia e a comarca do Salnés, por tanto a importancia que ten estas dúas comarcas a nivel gastronómico e a nivel de turístico. Remate do verano, que hai un turismo veraniego e de climatoloxía e de conocer as nosas terras, tamén estes programas de gastronomía e que a vez tamén nos acercan ao noso rural de Galicia, non, como o Concello de Moraña, un concello de interior, un concello con gran turismo rural. Ademais deste Pazo da Buzaca, outros 25 establecementos máis da provincia tamén colaboran nesta iniciativa que ofrece prezos moi competitivos e opcións de aloxamento adaptadas a todos os gustos. Tenemos simplemente la opción de venir a cenar con menús desde 30 euros por persona, tenemos dos menús a elegir, o la opción de cenar y pernoctar en el Pazo tanto una noche como más, como todo el fin de semana. Ata o 17 de decembro, aqueles que desexen gozar dos mellores produtos da época e relaxarse en espazos como este, un total de 90 opcións en toda Galicia, poden consultar a información na web de Turismo de Galicia no apartado Outonos Gastronómicos 2017.